Kei te āta mātakitaki a Aotearoa i te tau tohe kua kō manawa ake i Wainganui i o Tonga me Fiji. Kei raro i te mana kaitiaki o te whare ariki o Tonga, te amo kapua o te ope taua o Fiji, a te Vita Mara. Whai muri ho i ngā whakapae e ki ana i te ngana ia ki te tūraki i te kāwanatanga o Bainimarama. He taurewa aru tēne kānara te Vita Mara. The Fijian government takes strong exceptions to such breaches of Fiji's sovereignty. E whakapai ana a Fiji i tai ake te ope taua o Tonga ki roto i tō rātou rohe moana ki te tiki me te āwhina i aru tēne kānara te Vita Mara. I intend to communicate with the Tongan Prime Minister within the next 24 hours about these breaches. Kaore tēnei mātanga tōranga pū o Tonga i te whakae ka tau tēnei tautohe ki te pai o tūmatauenga. You know, it's just like if you're whānau in a different country and asks you for, for help, would you sit back or you try, to help? Ko te Vita Mara te tama a te pirehitini o mua o Fiji, Aratu Kamesese Mara. Ko te whakapai i tērā wiki, i puta i runga iaia me ru tēne kānara Peter Driti, ko te hiahia rāua ki te pana i te kāwanatanga o Frank Bainimarama. I asked to be brought to Nuku'alofa, where the sure protection of King George's government. Ko Tiny Graham o Ngāti Ranginui e mahi ana ki te ope taua o Aotearoa ki te whakangungu i ngā hoia o Tonga. Ka tāia e Tonga te kaupare atu i aia anō. They've trained all over the world, and as you know, they've got a platoon in Afghanistan currently and another one in the Solomons, so they have a very well-equipped and trained defence force. Tērā pea he pakanga kei te haere. That's always in the back of your mind, especially when you've got family here, but like I said, I hope and envisage that it wouldn't come to that. We don't want anything terrible to happen because we're neighbours and we got to have to live with each other after all these things. Ko te tūmanako nui ka tere taua i te puehu. Roihana Nuri, te kare.